clear to the chibai ule pcl siam tharikani a Tunhnai Chanchin August Ni som pahni atanga ni som ni inkara go rawngbawlna Chanchin ilo ngai thla ang o GKP Aizol is Pastor Bialin in to khom na hunan mang Chalai Christian Paul Aizol is Pastor Bial chuan August ni som pathum atanga ni som pali sang ni som ni pahni chung khan BCM biak in electric veng Aizola Bial GKP in to khom an neya he in to khoma hian thupuyetan Krista zuiturin omti manani Reverend Alarin Tluanga Executive Secretary Aizol Area Chu Speaker atan manani August ni som pathum in rin ni zan ato pathian ni jing le pathian ni zana te pathian biak in khom nein thupui mangin thu cha thatak tak ngai thak thinani ba ka zai thiam sang sang zai ngai thak thinani a unit report le chibai book na te ngai thak ani bok pathian ni chuhnuwa fellowship hun man ni in thupui mizo chong man war le man dik in zirtir na ti mangin Bial GKP Assistant Secretary Pulal Zarzova Assistant Professor Department of Mizo MZU hne na tangin zirtir na ngai thak ani a lemchan toy malzai live band le group zai te ngai thak ani bok GKP dei pual bial huap thisen pe ka unity chate loman member kal chaloman le thisen petam loman semna hun man ni bokin thisen petam loman pakhatna bethani unit pahni na chanmari unit le pathumna amdeng south unit te annia thisen petura member kal chate loman pakhatna bethani unit pahni na chanmari unit le pathumna ramthar north unit te anni GKP Aizol is Pastor Biala hian unit paruk omin member zariat som ni an om mekani na thiala Myanmar Tlan Baptist Fellowship dinani August ni sompali pathian ni khan na thial North Pastor Bial Executive Committee malak na in na thial khopui chunga Myanmar Tlan te in khom na tur Myanmar Tlan Baptist Fellowship dinani a Tlan mi somthum pariatan tel Fellowship shwai tu tur office bearer paruk le Executive Committee member pangarwatin Bial to Pastor le Bial Secretary te ex officio ni bok Fellowship hon na hi na thial North Pastor Bialin Bazar Bial na thiala na yani a Bial to Pastor Reverend T.C. Vanal Zuya Bial shwai tu ten he huna hian thu te soin Mizoram tan nok sake mo har sat na thlen tu ni lawa khotlang ta na changkai taka hun mang tur le pathian le kaushan ngai sak tur te afuin BCM chuan Tlan te chomdol na po thei to pa tho zel tur thu te an shila he in khoma hian Reverend Dr. Sachia wa chuan tho cha soin Bible te asem ngalani Roman ang chuan Myanmar Tlan Baptist Fellowship hi thakata voi ni in khomin pathian hi voi ni na thial North lam BCM Electrica le pathian hi voi li na thial South lam BCM Chan Maria te anin khom chin don ani Independence Day den Chenin Speaker Pularing lian at sailawin BCO Chanpui na ape August ni sompanga khan lungleya India Independence Day lom na akhwalian Mizoram Assembly Speaker Pularing lian at sailaw chuan Baptist Church Orphanage Tloin Chanpui na poisa fai cheng sing khatape a Speaker hi BCO Manager Reverend H. Vanal Ruatale BCO Encol to Mother Ten Lodo an Lodong Song Manager chuan hun chep tak kara Baptist Church Orphanage rawngbawlna tiron siat puya thilpek hlut taka peka wangin lom thu soi AICS a India Ram Independence Day lom na hun manani kumtina anti chin angin August ni sompanga khan AICS a jingdar sari atangin India Independence Day lom na hun manani a khwaliana upa Dr. C do thanga IPS retired manani Principal Reverend Dr. C Vanal Dikan in Melchia Tirnele in lom na hun mangin khwalian hian India nampuan zarpot parin thu asoya AICS zirlai thoktu le Independence Day lom turakal khomte India ram khwale tui chatak ni chunga pathian rawngbawla sakhodang zui tu te enton tlaka kaushan le ramtana chenhem ngai le taimata ka thok zel turina foi AICS a hian kumtin India Ram Independence Day ursun taka manchina ni a India Ram zalen na asul sutu le beitu te sha rengna le ansul hu inzirtir na hunatan te India Ram le ram shwai tu te tana chongchai na hunatan te manchina ni Shillong Pastor Bial BKHP retreat na yani August ni sompanga thochan nileng khan Shillong Pastor Bial BKHP huap retreat BCM biak in Madarnting Shillonga na yani a retreat a hian Bial to Pastor Reverend Ephraim Dinmoye chu resource person ni in retreat thupuyatan will rushisel mental health ti manani seminar hi chomale chonu huna te chenin hun manani a nula de zizo mwani vice president Shillong Pastor Bial BKHP in retreat hun hikai shwayin resource person Bial to Pastor ni bok Reverend Ephraim Dinmoye hne na changin will rushisel na konga sha tur poimo tak tak zirtir na ngai thakani a
retreat a hian bial BKHP members som nga chuang an telani chairhlun pastor bial BMP meet kam leadership training nei ani August ni som pathum atanga ni som pali sang hi som ni pani mangin BCM chairhlun pastor bial BMP meet kam leadership training BCM Calvary chairhluna nei ani a he huna hian MBMP president rongbawltu chongro lura chongthu speaker manani pubimal som ki ma BCM chan mari lung leile tlangwalna ro zwala chongthu BCM bank hlundin speaker hi an choi om in rin in leng in leadership training le BMP din chanjir hawani a leadership training hi rongbawltu chongro lura chongthu in kai shwain BMP din chan hi pubimal som ki mana kai shwaya he hun hi lok tak le lung tak manani Sermon in khom voili nei ani a speaker hena tangin pathian thu cha nung tak ngai thla ka ni pathian biak in khoma hian bimal zai thiam te bial chunga BMP unit chang chang zai pol ba ka adol tu BCM Calvary Kohhran zai pol le bial zai pol ten choi omin pathian fakna hun chatak nei ani bok he huna hian BCM chairhlun bial to pastor Reverend Shwai Tuang chong thu le bial pui pa ten choi omin mi chung hian hunan man pui ani BCM Eden Thar College venga ruihlo pual awareness le seminar nei ani August ni som pali sang ni som ni pani pathian ni khan BCM Eden Thar College veng lungleya social concern department malak na in ruihlo thatlo zia le ruihlo ngai te chan chwa dan tur in zirtir na awareness nei in hunan mang he huna hian Reverend Elvanal Sanga social concern department director Reverend Rimsiam Afanai chaplain chomdol na in le Reverend Kelal Biak Enga, Principal JBS Tebaka, Thokto Chen Khat Tekalin, Pathiani Zinga, Social Concern Director, Reverend Elvanal Sang and Thucha Soyin, Pathiani Zonua, GKP Junior Le KNP Tepualin, Awareness Program Manani A. He hun hi Reverend Lam Siam Afana in Ri Lau Chung Chang at Rol Tele no Pangte in Vendan Tour Le, a chat low nate Zirtirin Huna Manga, Zanin Koma, Reverend Kelal Biak Enga, Principal JBS in Thucha Soybo. Hetimin College Sports Week and Mang Higher and Technical Institute Mizoram Hetim Chuan Shipui Leng Awanga kum ni Z College Sports Week and Man thei to lo nu in kumin sang hi som ni pani session netan August ni sari atanga ni som pani sang hi som ni pani chung khan Sports Week and neya week chung hian in fiam na item sang sang ba ka namlam zai inti siak e games le handwriting ate in elna nein hun limom takan mang August ni som pani chonu lama Sports Week kharna in khom nein medal le lo man sem na nei ani a Reverend Elvanal Sanga Education Director Chuan Khwalian ni in atel pui ani Ratsiveng Pastor Bialin Zaikut pui an mang August ni som pathum le ni som pali sang hi som ni pani khan Ratsiveng Pastor Bialin BCM biak in veng hluna thupui o kanun na lalpa chu fakro sam number za somli paruk na mangin Zaikut pui an neya Reverend Dr. Arlel Thanmoya, AGS Mission Speaker manani. Zaikut puya hian speaker hena chingin pathian thu charo pui tak tak ngai thla kani baka bial chung Kohhran sai pol te BMP BKHP GKP Junior bial BMP zai pol bial zai pol te le mal zai te omin lim takin pathian fak ho na te nei chinani MBKHP shwai tu ten phongpui West Pastor bialan tlo BKHP Phongpui West Pastor Bialin Bial Huap Seminar le Retreat in Kop an neina a MBKHP shwai tu te an som angin August ni som pathum atanga ni som pali sang hi som ni pani chung khan MBKHP shwai tu ten Phongpui West Biala hunan manga he hun man pui tur hian MBKHP atangin dal mingmoi chongtho secretary le executive committee member te PC zonun sang le PC sap sang ite ankal Seminar hi August ni som pathum sang hi som ni pani in rin niya BCM biak in lung tiana ni in members of Nokvelan Kalkhom in rin ni zana changin bial chunga Kohhran shang shanga hun manani a MBKHP shwai tu te hi in sem darin in rin ni zan pathiani jing le pathiani zan in khoma te bial chunga Kohhran shang shang roll book warchek le lungtian Kohhrana te hunan manga MBKHP report le chomdol na in report te pe in thu cha an soi china ni Bial chunga MBKHP shwai tu te hun man chung hian bial tu pastor Reverend Lian Moile bial BKHP shwai tu ten an choi om zelani New India Literacy Program kalpui dan tur soi puin Mizoram Sarkar Education how to ten BCM shwai tu te an kom Karma sani nga ni chonu khan Mizoram Sarkar Education Department how to te DEO lunglei Deputy SPD Samarga Shiksha Mizoram le DPC tele Department how to dang te chu
BCM Headquarters Office Sierkona lengin BCM hautu te an hmua BCM shwai tu te General Secretary AGS Mission le Education Director ten lodong sangin inkom ho na hun chata kan nei inkom ho na hian Central Sarkar malakna New Education Policy nwaya Education for All program kalpui meka New India Literacy Program Samagra Shiksha malakna ti hlotling turin BCM chu thopui ta nanon soma he program atan malak dan tur le thil kalpui dan tur ruang amte inko muin an soipui ani BCM shwai tu te chuan tho ho dan tur ruang man na fil taksiama tho ho na thuthlung fil tak duanani nuwa committee a la chhop chho achul don thu an lo shilani New India Literacy Program hi Central Sarkar na duan angin State Level Governing Board le State Level Executive Committee te siamani a henga te hian BCMIO in Education Director Reverend Elvanel Sanga le Reverend Arlerin Tluanga Executive Secretary Aizol te chu member tan ruat an lo ni to ani Rongbol tu Armal Soma Krishna Thoshil to Team Speaker chuan Ogazi Som Panga Khan Satuan Ram Min Pan Santa BCM recognized evangelistic team Krishna Thoshil to Team Speaker Rongbol tu Armal Soma chu concern dat na awangin Tunkar Thochan ni Ogazi Som Panga Sanghi Somni Pani Zandar Sari le Minit Somnga Khan Aboral Atuk Ogazi Som Paruk Thole ni Chundar Som Pani Bial to Pastor Reverend Chuan ki man vuyin ro pui takatha liam anita ani Evangelist Armal Soma hian anupui pirzali ni le afate ni papa ni le meichia pathum no pangte te akal sanani Rongbol tu Armal Soma hi BCM Evangelistic Team Speaker poimo le Rongbol na chel nungreng chin ani a tharau boy voi le pathian le akau shan ngai poimo le za mi ani kumsang hazakwa somkwa paruka zaw zoga ronga bol theinan Krishna Thoshil te team ti chudinin ama hit speaker ani a kumsang hazakwa somkwa pasaria an team chu BCM ina poma he team atang hian speaker panga le pastor pakhat cher chwani in kaushanu pale Rongbol tu engmoza cher chwa an ni to bok hetia hun lo ta kamin kalsan ta hi Mizoram Baptist kaushan chuan a win achun tak zeta a kalsan a Rongbol puite a chung de le kaushan te lalpan thamwan in veng zel se ti in chong China ne na tha liam ani mission Rongbol na Chanchin lo ngai thlang o kortha pastor bialin mission convention an nei August ni som pathum majanga ni som pali sanghi som ni pani chung khan BCM kortha twal chung mission committee buat sain thupui Chanchin cha hi shil ro marka bung som puruk chang som pangati mangin mission convention an neya speaker Reverend Lalem Siamaral te mission director manani speaker hi anupui pisil zirliani sai thiam rebek la lom zwali le Rongbol tu than sanga lunglon le driver rin puyaten an joy o mani convention chung hian speaker kaltang hian thu cha ro pui tak tak ngai thla ka ni ba ka Zaipol BMP KNP kaushan Zaipol le nulalal ngai zwali tin hen jingin zai ngai nom tak tak ngai thak chinani Reverend Lalem Siamaral te hian mission convention man pui zo nu a dampareng pui le dap chwa te to in mission school te a en ngala missionary te nen inkom ho na hun chata kan nei Arunachal Fari sa pa ho pwal retreat le chalai pwal quiz competition nei ani August ni som pathum sang hi som ni pani inrindi khan Arunachal Faris filta namsai area mi papol te pwalin retreat nei ani a he retreat a hian pu HC laram ne male upa eldin sang ate resource person le speaker atan manan ni retreat thopuyatan inveng ula rin a chuan ding het ula korin thon khat bung som paruk chang som pathum ti manani August ni som pathum ve khan Arunachal Faris field meka kaushana chalai te pwalin quiz competition buat sayani a missionary rem sang achang te le asha garmot chu quiz master ni in missionary dang te nan joy om bok chalai te nan hlutin hun lim om le hlok takan mangani Arunachal East Field yingkyang kaushana music training nei ani August ni som pani achang ni som pali chung khan yingkyang kaushana music training nei ani a puzai than moya music teacher chu training petu atana manani chalai member engmoza the training a hian an tela lok thla kan ti hle AICS BCS admission chungchanga shiatir na kan han puanga nge AICS Mizoram pathian thuzirna BCS program chu kumthar sanghi somni pathumatan admission hanani le ta a BCS zir tura dilu chuan anwaya tarlan qualification engi mober hi anei turani recognized university achanga bachelor degree nei Polsom Patsin Tan Sineti na buat sai major candidate exam zo to kumni tal Rongbol na alawin mang to diploma in Christian studies emo diploma in Bible translation pass baka kumni tal Rongbol na alawin mang to
chiang du chuan AICS website ta angai vin theya application form po download thei na ome deal na hi October ni somni panga sangni somni pani thleng AICS tanchila thelu theiani khati zong khatun hai Chanchin August ni som pani atanga ni somni inkara Kohhran rawngbawlna Chanchin kan ngai thla ka kan clear ho thei te chu ni e